JCCPA pen ASDC asa hemalong perangkia me kipa. Dipu Circuit House alongta International Women's Day Mason pen talon po. Mahila Samiti West Karbi District pen International Women's Day katalong dun. Kardong pini Karbi Prime tama birtalong pen nele sami raniti mungpi. Lapen nonar zoik tha birtang pon pen. Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen kidam tang there ni phai trok ani KACCM Bangla long Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen perang kiamaya long hempre kapothak lampar kaning je kang tapa pothak pini there ni phai nar kep ani ASDC asa hemalong JCCPA pen perang kiame kepha. Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ingdeng klikia pranar kep Karbi rislim so ronga je kapajut ani kachetong dun pen Therepo ni phai trok ani KACCM Bangla long Assam Chief Minister pen perang ke ame ke phapona long Karbi anglong aphang lampar kaning je tekang Sikkim ebilakot jiman onustan nai etiato Karbi alongot hoyese Karbi along is becoming a super state. Not only autonomous state taru uporot goi Karbi along is becoming a super state now. Karbi Anglong ke autonomous state kali non ke super state lupun lampar kaning je puthat JCCPA pen there ni phanar kep ani ASDC asa hemalong perang ke amayalong ASDC President Chandrakanto Terang Sai Sing Rongpi STL Chairman Tapen Khorsing Terong Jakas Chairman atum ning tang samse kachapak langalam the arjuponik thau. For creation of an autonomous state within the state of Assam, as provided under Article 244A of the Constitution, is constitutional and democratic, and the demand is a long-standing one, as it dates back to the 1960s. Many have sacrificed their lives for the cause of autonomous statehood. This sarcastic super state comment of the Chief Minister, Dr. Himanta Biswa Sarma, therefore is an insult to those who have sacrificed their lives. It is inconsiderate to make fun of the long-standing constitutional and democratic demand of the hill tribes proper of Karbi, these particular hill areas of the state. Dr. Sarma was in Karbi Anglong to attend the closing ceremony of the 48th Karbi Youth Festival as chief guest, and the hill people have never expected such a insensitive comment from the Chief Minister of the state. If Dr. Sarma has the sincerity to elevate Karbi Anglong to an autonomous state, he should have taken the initiative to move the government of India to implement Article 244A of the Constitution instead of making fun of the demand. And we are more humiliating and infuriating is that while addressing the press, could only grin and bear their submissiveness. While addressing the press, Dr. Himanta Biswa Sarma was trying to convince the media as well as the hill people that the state government and the KAC have done many things for the development of Karbi Anglong. But in reality, it is nothing but rampant financial mismanagement in the name of development. Development in Karbi Anglong is superficial. The real images of development will ridicule him if he ventures into areas just 4 kilometers away from the two towns. Thank you. খুব দুখ পাইছো যে আমি বিগত আমাৰ আন্দোলনটো ইতিমধ্যে 35-36 বছৰ হ'ল ইয়াৰ মাজতে বহুত চলি গ'ল ইয়াৰ উপৰিও যোৱাটো শতিকাৰ যেটো 60 দশকৰ পৰা ইয়াত আন্দোলন চলি আহিছে কেতিয়াবা সেপাৰেট ষ্টেট কেতিয়াবা ষ্টেট কেতিয়াবা অটোনমাস ষ্টেট কেতিয়াবা সেন্ট্রাল অটোনমাস ষ্টেট নামত আন্দোলন হৈ আছে বিগত 72 বছৰ বা 73 বছৰৰ ভিতৰত প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনত বিগত 2014 চনৰ পৰা বৰ্তমান প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনত manifesto BJPৰ manifesto বুলি কওক বা BJPৰ যেটো orientation বহুত এইবিলাক হেৰি আছে program বুলি কওক
ভিজন ডকুমেণ্ট বুলিয়ে কওক কিন্তু স্বায়ত্তশাসিত ৰাজ্যৰ কথা যদি শাসনত আহে তেনেহ'লে স্বায়ত্তশাসিত ৰাজ্য কাৰ্বি আংলঙৰ আৰু ডিমা হাছাওৰ ৰাজ্যৰ যি মূল আকাংক্ষাটো ৰূপায়ণ কৰিম বুলি কথা দিছে তাৰ ফলতে ৰাইজে কিন্তু সেই বিশ্বাসতে ৰাইজে কিন্তু বিগত 2014 চনৰ পৰা বিজেপি কিন্তু জিকাই আহিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে কাৰ্বি আংলঙৰ মূল যি আকাংক্ষা কিন্তু এতিয়ালৈকে পূৰণ হোৱা নাই গতিকে যদিহে আমি বিচাৰিছোঁ যদি ইমান যদি চিনচিয়াৰ হয় কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ প্ৰতি ইমান দৰদি ইমান যদি ভাল পোৱা তেনেহ'লে এইটো আমি ছুপাৰ ষ্টেট বিচৰা নাই আমি বিচাৰিছোঁ প্ৰকৃত স্বায়ত্ত শাসন এইটো হৈছে আৰ্টিকল 254A অতি সোনকালে এই বিষয়ৰ ওপৰত এই বিলটো বা এই বিষয়ৰ ওপৰত প্ৰস্তাৱটো এইটো কেবিনেটত সিদ্ধান্ত লওক কেবিনেট আসাম কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লওক যি সিদ্ধান্ত সেই মৰ্মে এইটো লোকসভালৈ পঠিয়াই দিয়ক চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টক পঠিয়াই দিয়ক বট দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত পাছ কৰা দিয়ক তাৰ আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই গতিকে তাৰ প্ৰতি এইটো অতি সোনকালে যদি ইমান চিনচিয়াৰ হয় তেনেহ'লে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি দাবী জনাইছোঁ ৰাজনৈতিক দাবী এই দাবী হিচাপে আমি তুলিছোঁ অতি সোনকালে এইটো ৰূপায়ণ কৰিব লাগে যদি ৰূপায়ণ নকৰে তেনেহ'লে বিগত দিনৰ দৰে কিন্তু আমি আমাৰ আন্দোলন CPF আন্দোলনৰ বা ASGC বা অন্যান্য আমি ঐক্যবদ্ধ হৈছোঁ আমি কিন্তু কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ যে মূল আকাংক্ষা ৰূপায়ণ নোহোৱালৈকে কিন্তু আমি কিন্তু আন্দোলন কিন্তু আমাৰ আন্দোলনটো অব্যাহত ৰাখিম এইটো মূল কথা উপলবেগে কয় ষ্টেট হ'ব লাগিব 15 আগষ্ট আহে 15 আগষ্ট বাংলাদেশ জানুৱাৰী বাংলাদেশ সিতালাতে কম্প্রোমাইজার লোক মাটি হেমট্রেলা মিয়ে পিল মাটি উলোতে কাউন্সিল পাসর নম্বর রেজুলেশন চেপা পাস হয় অতর মাসতে নাংপো আপেন চিফ মিনিস্টার পর আপনি নন মাত কিবিনেট along চেপারাই নয় লাপেন নাংলি send it to the union government হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রেসার দিও লাহাই কাদবে ক্লেম পিল মাটি লাসে কার্বি আংলং আর তুমলান বুরবো হলি চিনি মাটি লা কে ডাক তুলিরাম রঙা গম মেনা তুমসে কম্প্রোমাইজ লো লাসে লান যে সাহস dokok je pini chief minister ke nije lana saus ke dokok ke ini council atu mabudi language chini pamaka atu embrele te compromise do itu mate lo bang chini pa mekasi lo solama ke nije Dipu There Nipar Narke Parni Dipu Circuit House alongta Sominder Swalo Arania long Pacheton Dunsi International Women's Day Mesen Pen Kataron Pona Birta Kat News Asamalong Birta Nang Pale Karbi Anglong Autonomous Council IAM Ratanteron Pen Patre Piponsi Dipu Circuit House alongta International Women's Day Mesen Pen Talondon Bang Swalong Dipu la Pen Manja Police Station Pen Swalo Police Atom Penang A Chetong Dun Rinti Alhiaman Pen Rusem Sonsing Itiamon Pi Sangpi Monu Timumpi Nominated MEC Simarong Hangpi Senior Citizen Promila Chakraborty Sangpi Monjuteron Pi Kat News Editor Lapen Tokbangpi DSP Nahib Karisma Manja Pias OC Monju Gogoi Lapen Penang An Police Claim Bang Piatum Chetongdon Pinyarni lake soalu arania posi alang nitumapan amana peng kipi arni pen mathasi bangso aja mek peman ponopusi iam ratan teron pen pachenipo International Women Day পৃথিৱীৰ সকলো স্থানতে অবজাৰ্ভ কৰা হৈছে সেলিব্ৰেট কৰা হৈছে এই মৰ্মে আজি আমাৰ ইয়াতো ডিফুত আমাৰ আমি অবজাৰ্ভ কৰিছোঁ আৰু লগতে আজি এইবাৰ যিটো থিম ব্ৰেক দ্য বায়াস এৰন পি ডাঙৰীয়ানক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ লগতে আজি আমাৰ পঞ্জা এলেকাত যিসকল মহিলা পুলিচ পাৰ্চনেল আছে তেওঁলোকক আজি লৈ আজি অকণমান আমি প্ৰগ্ৰাম কৰি তেওঁলোকে অহাৰ কাৰণে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আৰু আমি তেওঁলোকক আজিৰ দিনটোত তেওঁলোকক আমি সা সন্মান দিব লাগে তেওঁলোকৰ কথা আমি আলোচনা কৰি তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ ল'ব লাগে এই আমি অকণমান সৰু প্ৰগ্ৰাম এটা কৰি পেলাই আজি আগবাঢ়িছোঁ গতিকে সমূহ আজি দিনটোত সকলো মহিলাসকলক
হেপী উমেন্স ডে হিচাপে তেখেতলোকক আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ তেওঁলোকে যেন আৰু আগবাঢ়িব পাৰে আৰু কাম কৰি যাব পাৰে আৰু তেওঁলোকক ঈশ্বৰে শক্তি দিয়ক তেওঁলোকে উন্নতি কৰক আৰু যেন ভেদভাৱ নাথাকে পুৰুষ আৰু মহিলা হিচাপে সেইটো আশা কৰি পেলাই মই আজি এই প্ৰগ্ৰামখন ৰখা হৈছিলে আৰু এই প্ৰগ্ৰামখন খুব ভাল হিচাপে সমাপ্ত হৈছে Anso seke me ke klem thek ji aphani nitung isi ning ke mathadu nitung angbong ta ke chethan chimum dolo je ningkan isi pen arnisi kar swarlo tuma phan UN pen recognition pidet api 8 March arni anisi nitum ka chetalon pa mej long ji aphan anisi holiday sonai to phanang declare pi prote police department punoi ba kapre ka department punoi la sak chokamar tum ansata ba social organization long ke claim atum la pen politics long claim tum kaddo ka beten tum naso chetalon long pa me pu bangsi mane ni tum mane kamatha asi moi এটা কথা কব বিচাৰিছো আমাক International Women's Day 8 March dina jodi governmente mohila hokolok aro agoloi ba aro International Women's Day to observe koribo dibo bisare titele International Women 8 March dina amak holiday dile ami aro bisi bhal pam aro আমাৰ মহিলা সকলেও ইটোৱে বিচাৰিছে যে আমি ভালকে ইন্টাৰনেশ্যনেল উইমেন্স ডে টো পালন কৰিব পাৰিম সি আন নিজে নাম থেবাংকে লাহেলো 8 মাৰ্চ আমি জংসি নিতোমা ইন্টাৰনেশ্যনেল উইমেন্স ডে কাতালন লংজি ফান কাতালন পা মে লংজি আফান হলিডে বা না পি আসন্তে মে পাৰ্চ আজি ইন্টাৰনেশ্যনেল ওমেন্স ডে দিনাখন আমাক ইএম ৰতন তেৰণ ছাৰ আৰু সীমা বাইদেৱে পুলিচ পাৰ্সনেল মাইকী মানুহ যিমানখিনি পাৰে আৰু খুব শৰ্ট সময়ৰ ভিতৰতে সৰু ইভেন্ট এটা অৰ্গানাইজ কৰা হৈছিলে যাৰ কাৰণে মই বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ছাৰক আৰু আশা কৰিছোঁ এনেকৈ আমি সব ফালৰ পৰা পুলিচ পাৰ্সনেল যিখিনি ফিমেল পুলিচ পাৰ্সনেলে সব সোসাইটিৰ সব সেকশনৰ পৰা যেন সাপোৰ্টটো পায় তেতিয়া আমাৰ কাৰণে অলপ সহজ হৈ যায় কামখিনি আগবঢ়াই নিবলৈ আৰু আমি বহুত লাকি যে আমি এইটো মডাৰ্ণ এৰাত এতিয়া মানে কাম কৰিব পাইছোঁ বিকজ আমি সব ধৰণৰ পৰা বহুত সিনিয়ৰছৰ পৰা হওক বা বাইদেউ ছাৰহঁতৰ পৰা বহুত সাপোৰ্ট পোৱা যায় যি কাৰণে আমি ভালকৈ কামখিনি লৈ পেলাই আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ধন্যবাদ Halapur District Mahila Samiti Penta International Women's Day Mesen Penta London District Mahila Samiti Mai Pi Kirla Teron Pipen Mai Chari Ponsi Mai Pang Chengpon Bangso Mai along Hiljir Kihir Lun Kilun Apen Musical Church Lahaita Ning Arong Kapatu Pedupon Pen Mai Mesen Pen Pechun Pon Aningkan wanga son si piningkan lethota Mahila Samiti West Karbi Anglong District Committee Pen International Women's Day Katalon na birta perangki 100 kropen birta nang pale Ada por phai sirkep apor Mahila Samiti West Karbi Anglong District Committee asa hembari mahong chatayalong stong alama kapangjar pensi jamek pangchengpon Sangpi Rinu Tisopi Mepi Mahila Samiti West Karbi Anglong District Committee pensi stong alama pangjarpon La sopi metang asong alun jer kacitong dun asong japia tumpen lun pon. Kopia pot si terepo ni pai narkep arnilote anikan wang ta soalu arani katalon aja me kapadu pon nang ko kalam the kacitong asong japi duana tumpen cethang chimumpon soalu aja kong kang tang rak kidu ja phanke aja dakrong along sita me ke bor idun akinang so laka akinang apura hojja kong kacha har jak dun ke do wek nang chipusi me along cethang chimumpon Mahila Samiti West Karbi Anglong District Committee chun bangpi icon timung pi lapen maybe Rinu Disopia tum soalu asong ahin pen soalu atum pen ke claim kidam nang jalam thia pothak kachuning rialam the kat news aphat nang pajinidu
অকল আমি সম অধিকাৰ বিচাৰি থাকিলেও নহ'ব আমাৰ 1 নম্বৰ কথা হৈছে বৰ্তমান আমাৰ শিক্ষা বহুত লাগিব আমাৰ শিক্ষা অৰ্হতা নাথাকিলে আমি চৰকাৰে আমাক যিমান অধিকাৰ দিলেও বা সহায় কৰিলেও আমি সেইখিনি অধিকাৰ ল'বলৈ নোৱাৰিম গতিকে মই সকলো মহিলাকে অনুৰোধ কৰিছোঁ আজি এই সভাখনতে আমাৰ সকলো নাৰীয়ে যাতে নিজৰ লগতে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীকো শিক্ষা দিবলৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহে ধন্যবাদ কাৰ্বি ডিষ্ট্ৰিক্ট মহিলা সমিতি হিনপেন সোৱাৰলো আখেই তমন কাছো নিংৰি আলাম থে সন্নিদো ইছনা মাংকে সোৱাৰলো আতমতা মিঠাং আজাকং কাছে হেন্ডেল পন্থেগে ফান মিঠাং আজাকং এক্সারসাইজ মাতে jakong ateng pen aras ateng pen kachi claim kachi dam thek ji aphan anu tinda bor inang ji jakong abang ali tum long vek po la ben ken non ta long bom lo te bon sita ili tum non kachar jab ji aphan bor ipik nang jilang lasi pirthe adang along ason tin long same kengkam kaching bar kri sopin so teng kaching bar kri ji aphan angkung tin same bor ipon nang jilang la ben ke isona bangke jong hele constitutional long mate ek long ke arona bangke tokpono ahok lo same society lang munitum anning along halabang so kamat tha bang non pon da sorlo phan kilang rop kilang rem dukok lang halabang so bang ni tum sarkar phan chuning ring tum anutin sarkar phan lo lapen ke sopin so akhei tum halo nang tum pila ma sinta dhara pa hedi bang khai pa hedi no to thinking bang he sorlo tum phan kilang rop kilang rem mane thek the chini ne jakong be polson a thinking kamon thi bang nang tum anning lo pen chipakak iktha lamang ni tum hin pen chuning ripon Mahamaya constituency along ta APHRC song kapangtang Japan pura pini dom muka kalong APHRC sahem impupon tanglong. Bang so sahem kang puang mayalong BJP Congress lapen ASDC song along kiduatum bang paruhinira bang trokepatum APHRC song along chip ogdun tanglo pusi nilituma perangke Rajiv Bepen kat news sahem along birtana pale. Sai hem kang puang mayalong APHRC tiripia mepu jai kathar kongchun bang sarkiri rongphar kursing timung dhoni ram timung APHRC hauraghat elia kongchun bang robi sing ronghang lapen APHRC aphan ke kroi aratom tetong don renti non ki wang ji emisiang hoi kilika hot APHRC astong atum kachipa highway Japan jethan chimumpon non head jong monsa malam don kachitok along 2.3 lapen 2.9 along BJP atum ing hoi kepke kechia so aphansi hodai koklupusi BJP atum aphan arbokpon lasi BJP atum ke chok chapothak non aphong MEC kilike rat atum si angthek paklang nang pupusi meyalong jai kathar pen ningjepo Assam ke amethang a constitution ave itum bhange a constitution ta nang pitu de itum constitution do det kikim aron itum do halatum ke amethang akaprek det kikim aron halatum ave la penle langdam thulot a hoklo la ke super state sita non bangke ladak kelong nang jiap a power an ke Assam government si pon thulak lobodi an tiakuna putu ke super state an ke ituma CMEM tungke ingnek dun hamhum aprang tala pohelo ili tuma si la salamba ajha tumbang non ke matpen lo sharing po ASDC tu man sharing ji pulo man ke ASDC ta non ga vitu det lo la tum ke congress pen la pehala JCCPA po tum non ke ASDC pu ga videt lo gente JCCPA pu sigidu ay JCCPA ke ala ke political party ta gali ala ke populo sharing ko hala tum pen la lo ni tu ma tha bis ko se ala ke NGO pinake NGO tu ye lage haidet lo te ko pil ne ke chewar dunyi ko po na thu lo te thang ko ke lage lason dumengi tum ke sharing apuni station pe BJP Congress atum claim tredo bali ko han birta na kilo la jadi tum han nang teng tum sedak na ko nang tum asong pe ni tum na na pas siga jani se bini tum alang tum han te kono ni na ko pe ta ke second committee atum atum alang tum han padeng kono ini just metodo bangke ni tum office kami hola nang chingbi dun dia ba
phala kapre ka song pen jiu BJP Congress SDC tum la jiu se mane nang pon raw ni tum panang claim tum ni tum ta so aning ke thai ne ke khang ne se pini ni tum teng pon lo alang tum pen claim la ko tapi non ke bang ji ani ke dadang long muhammadiyah constituency ya ke pini ya nang tum ke long lo ka tu we me ong tu barat itu sila ta ke muhammadiyah constituency lo ke APSC ke hai bang ke final lo le pini jong kon lo so ta tapi ibu sih ada tuh wana nangga citu malah pakai ratu kelong lo kini APSC asong tu mana lam kini kicot kini site kami rata pun ekipmen kita mesti alam apa nakam pacing bar sih kayak kita rata along mana kisung ke poin penting lo mana ko sonsuri along sami arjab dunthi langsung ke kelong sepuluh rata tu kami ane ini yang pakai lima rata tu APSC asong lo nanti non kita bilang ada kami angkat nanti kau silang ini kapal polis solo ke tujuh lo benar lagi ti nanti kita ajok sih mana pinaan mana bang kalau ini kita langsung amul lo ketemu nanti kau untung si alang itu paling spesial ani kapal si alang itu mereka Stominder Swallow Arani along Pacheton Dunsi, West Karbi along KNCS tong atum Keroni SDC asa Hemalong, International Women's Day Catalano na Birta Perangke Edward Isopen, Cup News asa Hemalong, Birta nang pali. Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow po atepi alam the and ponsi, Stominder Swallow Arani talon pon. Alhiaman pen abar MCEM Johnson Bay Jetong Dun. Mayalong soalo tumta ning isi kidupen jakong kaciperang nang jia putak cetang cimumpon lapen bangso mayalong ongdung manpeng kidua tum cetong duasi mayalong ardipidun renti. Ministry of Women and Child Development under si Kamplek ini One Stop Center a Center Administrator lo inke pini International Women's Day nitum kapre katim awareness nitum through drama through nitum speech kipi pensi nitum la so awareness bangke kipi kardiang long amuni tuman ke tanggang tunje non ke swarlo kisu non son rape case pusidame molestation pusidame cybercrime pusidame ili tum chini neda titi kunama ke damne la support si police station ta swarlo tumi ke dam therak do phere do kalima lasi ili one stop center long alang litum bang tame itum swarlong se kamiklem ladak chethan lo bulate itum FIR ta ladak police assistance ta doji medical assistance ta doji lapen temporary shelter ta doji mani tum se kot pen ki do thave apen enjoy lo bulate ki do thave pulate nitum one stop center long matta shelter PG lapen la soki a case pusitame DLSA pen itum kachera do ladak free legal aid swarlo tumhan ke poisa sikai si pin pen itu kapilo legal service PG advocate inot itu alang tuma case ke langi phat case advocate inot PG lata free of cost nang li pocket pen sikai si nang de pen government pen laan kirab doji pulahai facilities ki PG phan swarlo to jongse violence women victimized from violence ke nitu one stop center long bang pen kirab nang cho hangme tom central committee pen kaching vai ke la pulo je chitong ver apotave nasi jase met pini 111 naso angdeng International Women's Day naso ni bangke cetongan sitame isi leadership training takson cetan konang public meeting ko ke satai abang leadership nili tum soarlo tum atisung ke boy mate ke NCA tum ke klem konang ji penangan regional committee, branch committee, penching lock, laso, kuson si pangtang pen, soarlo, atung ke paprang on hegi ma pindeng sumpodan susi pacan hegi ma mate ilito masomar. Bahera ke do kapor he punon kadok po abe punon lahoy selang dun paminang ji kacari long ko pipi ko son tong halada ke do dam ne lahoy tame paya teng ko teng benil tum lahoy tame selang cari pik nang ji. Pini ni lahoy alam kam ta dopik lasi pinaan na bangke pini ni ito lahoy alam the si kecetan Koilamati Arlong Rupat High School along Clark 8 Cluster Level Federation apen Indo Global Social Service Society atum pen pater piponsi Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow po ati pian pon pen International Women's Day katalong no na birta perang KP torteron pen birta nang pali Bangso mayalong aluhi sarpo amat pen nilip MSc po bitro rongpi cetong dun
Anparta Alhiaman Pen VDC Chairman Proben Tokbi, Nilip Development Block Video Julie Terangpi, BPM ASRLM Nilip Block Amrita Hansepi, IGSSS Coordinator Jackson Milik, Arlong Rupat Teacher Lily Terangpi, Arlong Rupat Retired Teacher Mensing Be Lapen Ketekedingatum Chetongdon. Mayalong Dasamet Sualotum Ajakong Lapen Sualotum ke claim ke dam nang japutak jathan chimum pon pado. National Women's Day Nilitum Ladak Midit Cluster Federation CLF Nilitum Ladak Paman Pono kasi pini Nilitum Ladak BO 17 BO an si Chitong Chot si Tamina nga Chitong ti atundula kasi ladak pini labangso International Women's Day ke padon pot itu ningarong ulo athima sar tumpen pen sami baido tumpen pen misen alam nilitum han than pime lapen nilitum labang lapuson heloji nilitum han kithan tikan International Women's Day alam mithang a hem lapen mithang asumar phan lapen lakato kabe mithang a chora phan sonsi Chilang pon hekjima lapen ki porhi na thu same imethang asumar phanjang si ili chithan pimi lapen chipiri pimi plongte labang so sumar penajok si mo ani si hem lapen helong lapen nongri long pa along same alang ni tum penajok si mi ponpo lapen ajok pini arni labang so International Women's Day alam penajok doan suardo tu nilitum chitong si lahai alam jumisian alam nilitum chithan ponong lo ani pen nilining ke hang ke than ji ke la pohelo nilitum swar lo he na tum sitame hemred along echore lo along sitame kachirab dun jia phamsi lining ke ha athema pinsu dat ke unke athema swar lo pen chirab re la pudat tangte usumar phastame ki pachari ahin pusitame ki chilana jia phastame swar lo pen si supin litum chirab nang ji athema nilitum share her group ko litum hanang seng dat pen aphi nilitum aprang ke pene han pene pustame nilitum chojor hai hi stame non ke labangso share her group nilitum han ena paman dat pen ke nilitum stame lohan stame tum chojor hai lo bojar dong stame chojor dun ro litum sikai si ni na puston long dun si nilitum mar tum han stame ki pachari dun theka jak kong ke long pot nilining arong parping athema labang so swar lot ma phan eke paching thur pon pot mane women day puli tum phana ke paching thur pon pot hala eke japon ne tum hastame ni chi ho parping kasi pini ni tum labang so ni cluster le beralong nakachitong dun mate nakachirab dun ana mai ke the na ke pamanu theka pot IGSS coordinator alang di testament ni tum along nakachirab dun pen nakachitu dun pen ni tum ningarong parpik lo athema gari motor la pen lang astami ni tum hanang pador dun lo athema ni tum cluster destami un VO ni tum tapuson chi rum astami dorde astami alang ni tum hanang kirapon ko hala tum astami ni tum churu parpik lo la pen ni abi otin hastame li churu lo tapusona nga cepat dulu na po tapusona pini na nga cetong te ko tum hastame churu lo kasi soalo tum hastame ditu meeting along testament ditum than kono non ki ilitum hastame hidukli akhai kalilo non ki kaching thor ponji abar saili ilitum jisik kono na usim ditum chingbai kono kasi non ki soalo tum hastame ki jor ke lang na puson si karbi tum hastame dulu kasi non ke la puson antu se kaching thor ponji phansen ditum jisik kono established in 1961. Okay. And then Indo-Global Social Service Society has its existence in 13 states and 45 districts in India. Okay. And then among the 45 districts includes Karbi Anglong. So in Karbi Anglong, we are currently implementing a project called Peace Building in Assam. Okay. So in this peace project, our main central focus is the women group. Okay. So our purpose is to empower these women, to make these women an agent of peace building for the people of Karbi Anglong and for the entire society. So today, it is the 8th of March, which is the International Women's Day. It is not only celebrated here in Karbi Anglong, but also the worldwide. Yes. And then
we are really thankful to the ASRLM, the Jivika Sati, and the BPM and the BDOs for their willingness to collaborate together for this particular celebration. The purpose behind celebrating this International Women's Day is to acknowledge the women's contribution towards the society, to appreciate the kind of work they have done for the families and for the community, and for their utmost contributions towards the community's development as well as the development of Nilip area and Karbi Anglong as a whole. Non malam so parapan bir tamo ington iksenang. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Dihe nama pit puthot bir talong wang thulo. Pirte adangalong International Women's Day katalona song si pini therepo ni phai nar ke parni dipurong so piarlo along ta soarlo song atum pen prek jama dimalong aliralong pen so mender soarlo tumarani talondon. Gender equality today for a sustainable tomorrow po at pm ponten Karbi nim so ching tours asong atum penta song alama intur ponsi so mender soarlo atum arani talonpo. Halapu Dipu Girls College along ta District Legal Service Authority Dipu atum penci patra pipongsi soarlo atmakaya long ajata sonta claim un pukai kira chininang jipu alam pe jethan ponpen so mender soarlo atum arani talon pon. So concentration on your study and also set concentration on your career. So this is the two basic important for a girl can really go for the higher studies to know who. Lapurang sina auditorium puralong ta Dipu Government College along English Department atum penci patra pipongsi so mender soarlo atumara ni katalon ponalong asana sangka cepate pedopon. Lasongsi Lumbajong Development Office Manjalongta Department of Social Welfare and Panchayat and Rural Development atum pen patre pipongsi so minder soarlo atum arani talonpon. Sarkar pen soarlo atum kating travar sai kipipon soarlo atum akisung alam kacithan kacimum ponjia phak la pen soarlo atum akisung pen kachipajok nangji la pen soarlo atum ta kiklem theka som du alam hegu jethan chimum pon. Amar mohilar major বহুত ধৰণৰ সমস্যাবিলাক সীমাবদ্ধ হৈ থাকে। এই সমস্যাখিনি আমি যাতে খুলি আলোচনা কৰিব পাৰো বা আলোচনাৰ মৰ্মে আমি যাতে কিছু সহায় আমাৰ ফালৰ পৰা কিমান আগবঢ়াব পাৰোঁ ইটো আমি সহায়ৰ আমি কি ধৰণে আদান প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ এইবিলাক যাতে আমি মুকলিভাৱে কৰিব পাৰোঁ আৰু তাৰোপৰিও আমাৰ মহিলাসকলৰ মাজতো বহুত মহিলা আছে এনেকুৱা আমি গম নাপাওঁ তেওঁলোকে মানে যেনেকৈ এতিয়া আমি অলপতে ফেলিচিটেট কৰিলোঁ আমাৰ দুগৰাকী বাইদেউ আছে। Halapu Karbi Anglong Women Justice Forum United Karbi Anglong Women Association apen atur NGO atum penta arnam langpi modhuram terang arong along empowering women empowering humanity pu athepi and ponsi mesen pen so mender soarlo atum arani katalon pachun pon. Wednesday katalon pon kadang so mai long lihin pen kewang pai purun pi purun la pen jepi la pen mumar tung la pen korte tung rong asar gambura kadu ka bitum sami misen men anje tong no pot la bang so program to da pen on an for sami misen men ka patun pon thega pot alang litum han sami ka ro pilo la pen non por ni litum la bang so soarlo chin thura song la pen United Karbi Anglong Women Association la pen Karbi Anglong Women Justice Forum
lapen atur NGO kelang pet pen labang so International Women's Day aput happen nitum message kipigang tumbang lahelo nitum memorandum stamen nitum do panongpon through DC governor pan lapela so memorandum kito alam the putha lahelo nitum karbiang long along sorlo akisung do am stamen nitum memorandum pi bom lapen nitum kebab akes stamen le bom stamen nitum justice long le Tasilabang so justice kidam tang an kilong le a justice stamen nitum kilong dia phansi Pini labang so International Women's Day along penitum matir pipon si itum DC tu governor panitum memorandum PG labang so memorandum labang so justice kelong le an same e prang kebang dilang ani abang Putin lapenas akestin same justice kelong e dia pasini tum pen tuni ripon lo apen sorlo song nitum along tin same kecipang tang pani pasini tum bori pon lo te sorlo so yung sing tang te poitum ba khaita nitum ingtang te dadi lapen chunti dadi pusini mat hadap Lazila so sorlo song nitum anso se cepang tai pose piniani panitum semita dengkonlo lasi anso se nitum labaso sorlo song kapre same to brantin no kami a district no kami tum kesengi pasini tum bori ponpo la pencheng ponpo la penitum amoto la kenit penitum atim la ke pininga bangke sorlo tum equal right long nangi isivet homana jakong long nangji so pen so tum han ko anna ki pi bangke tum sorlo jakong ta homan long nangji pusi nitum tesek ponlo la pen Kebang jilang aningkan lapen ani same soalo tumhan man ki pipen kacing ki pen cenglok kacetan pen cenglok ki pi kapajir pen cenglok man pen si ni tumhan respect pen si soalo tumhan dengpon nangi pusi ni tumahin pen etuni ripon man lapen diman pon Karbi Anglong lapen di mahasiswa upon Constitution of India aronalong super state pulam thekitok pidak ave pen kedam tang theri ni phai trok bhom kurani Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen Karbi Anglong ke super state pupukan ning jalam thiapothak District Press Club of Karbi Anglong sa hemalong perang ke amayalong pen ke ase Jameson timung aruatum pen pinrampon Perangke amaya long pen kaning je pona tengke Constitution of India 244A long ketok aruna tengpen Karbi Anglong la pen di mahasiswa ada datum hemprek ke hang amen pen avia phik chepa burin tilong penang anari swatum apran damnang long hemret hormuhortar pen danglok apran te thondrut a hemprek ke hang along la pusana mo bang bialam Karbi Anglong ada dapan Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen super state polam thepen arata tumapha nangkapa manghualong KSA tum chekroidon thekte Jiman অনুষ্ঠান নাই এতিয়াতো কাৰ্বি আলঙত হৈ আছে কাৰ্বি আলং ইজ বিকামিং এ সুপাৰ ষ্টেট So Karbi Alang is becoming a super state. Shabash beta. Super state polam the kaning jia pothak Dr. Himanta Biswa Sarma phan KSA Jameson timung aruatom pen pin rempo. Government pon lapendak Karbi Alang ke dobon mon council kachari bo matum nani tum kheratha non labanso nani tum bicara hemprek pini ani kopia polo Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen di mahaso ke doarak dua pan pini ani antar puro na chong thuibo nani tum si lamcha kachi pilobo lasi labanso Karbi lo chali asong pe bangke nini tum komandunis tame lapen Himanta Biswa Sarma alani awar adur celanangji alani pana adur awar celanangji lang pucak hello alani kopilo pacarai tai pen Karbi Anglong alat labang so handbrake komando ni pen nang jesong ladat komando ni ahem ali ciu pen alang tu non pini ani anda ahem ali ali leme latum hongham hongru laso ke manang alang tu han lage na opoman nang kuri loge nang la ahem Lapuson brada tuma phan kapamang hualam ningje bom lang pulote kiwang jilang ani Karbi Anglong alo nang dot long le lapen pin rem donji pusi KSA atum ningje pon. And also if the Chief Minister of Assam Dr. Himanta Sarma if they don't implement Article 244A, that is autonomous state, at the earliest, then we the Karbi student associations will boycott him in the future from coming into Karbi Anglong. We don't need such kind of chief ministers. We don't need such kind of leaders who don't respect the sentiments of Karbi Anglong, who don't respect the sentiments of Karbi people, who don't respect the sentiments of the hill tribes people of Karbi.
KSA Tiripi Kong Chun Bang Ram Singh Tokbi Dun Meipu Mondol Inghi Pachatang Chun Bang Muniram Tero Dipu District Committee Meipu Bisnuram Phangcho Hamren District Committee Dun Meipu Biren Singh Kro Lapen KSA Tiripia Long Claim Bang Don Singh Beatum Perangki Amaya Long Pen Kaning Je Ponatengke Hem Prekti Hang Amen Pen Pena Anari Swatum Apranamoy Damnanglo Lasi Prab Jin Pen 244A Nang Pachun Pisterak Nang Jipusi Kehang Pido Bini Karbi Frame Tama Birta Bangke Lapansi Kangton Eklong